ma Freda wa Abort mem wono so trantinten so ene ye wo tuba Ghana ha no no hwe wo ma wo twa bom pa why say justice woman bi wo ya de enyenko beto aboni ade wo say Rev.OB Gāngster e die enti na mama we okasa mesese obe like ya attention TV amai wati na when be a subscriber no so en ho so nya ye kase pa wo de subscribe ma ye senya yes so ye be ko ye ni ma ye dwuma so aseni ma Freda say Reverend and as a prophet Rev.bempah ye kan sofo pa we de ma Freda na kan some I mean one na bi na nutum o say Rev.OB o ye Gāngster ye kan sofo pa wo Ghana ha wo mo se nkom papa pa dia won ka ho no no na ne fi obehu nyame fa Yesu Kristo bo ne boye ni wura ne na age nkwa no wo hu prophet papa bi a wa tro prophecy e wo paper so prophecy 1 prophecy 2 prophecy 3 na ne krakra no nti wadwala ya bebe gina bontie kasa ne se ensa na ne ya no na odeko declare se mahama na asofo bia ye adwuma yie na wono ebe gye ho fans bi nkwa na ene shi no se ene entuma anasa eniema hihada kase eniema hihye entuma ma Freda say ya papa Rev.bempah ne na anyim several times ne na ya abortion ono akasa na nim to se eye prophet Rev.bempah some ono ma Freda working say nyampa wo meka no bianti hey anodin me enti ma Freda emra Ghana therefore use people and dump them. They sleep with us and dump them and dump us. I did several abortions with so stupid fool, a man of God. Rev.bempah is a Gāngster. When him time was started, yes, Abraboy. Ye mu bi ni enim dada ebe kan mudi yatem frɛ ya bodamfo. Ngege frɛ me bodamfo. Na ye nim no, na ye ka. Wonim no wahia ne da. Ye na anu ya mokɔ Ghana ka mu hu ne da. And when we are telling you about those people, what do you do? Were you in the street with them? Do you know them? Do you know their houses? Do you know where they were living before? Do you know them? Those kind of useless men of God. Mama Ghana software must say more. And I'm going to tear off one team. Software to make bloggers know the mogum. And man walk nu. And mama more you know. Ebusia papa bi. No den to know the atumunte. We are now also be page on the platform. So say. And to kwa nkum nipa. Nye Ghana di fo kaminim se urade. Wole stem commission. Nye Ghana di fo kaminim se wonyame twetwe. Se nkom kokase. A prophet is a warner. So we need to catch them. Odifu duma eye kokobo. Kobo. Se ni pan sachile free na kwambo no. Wan kase kwhye nkom na ni pendi ye. Odifu o maba. Onyame promise Sarah so obema na wo. E wo the book of Genesis. O ma ne wo ye. Sarah ntimi ankwa ankoka wanko jinsuo wanko ji akwankyere na won bodam oba walefo na wanko Rev.bempah so ne ye de ntoma ase ho na wo ba besia na wada sei na Rev.bempah say e na me call spiritual eyaza Rev.bempah is a false prophet se woni ma me ka kyero wa ba yam ne bra me gina me dem abode ja do me woni wasifo nyina ye ka se monya mo kra nkwaji akwaduma it become a problem. Do you think those kind of men of God they care about you? Do you think this man of God think? Hebrews chapter 9 verse 27. Bible says it is appointed unto a man to die once and after that there is a judgment. Unim said ya uye bi abekwa kobuata. Unim say everything that you are doing, there is a judgment. There is a judgment. So Odifu and me are truthful to one woman. Do you think that Odifu is going to be truthful to you? Prenko baby a kan kwaji asem. And prenko baby a to answer. You receive it. Na urade se beje. Na urade say. That says the Lord. Eya tro di ye ni atro nkom hye. They don't see nothing. From Genesis to Revelation. Obi a wo ka kire dem so onyame edifu na e wo Bible mu. Onyame ka kire o me so o prophesy men kofo ni ye. Bra. I will give you 1 billion. For Bible memory verse, the blood yanko challenge. Man, your deep for Genesis to Revelation. Bible say, and says, I would done the correction and your tongue
Bible say, and Sanchana anybody will be biala watching Yesu Christo dino, and Sanchana anybody sanko for nechi. Why do we run and look for miracles? Because we are so addicted by those kind of foolish prophets. Omu prophetic word no mbeka. Receive it. Beji kwasa, beji kotuya, beji kone, beji kwasa, beji kodi, beji kwasra, beji fetuya, beji kontro. Sa niyema no kwa na di for no mo ya kire yan. Se wonim yang san wadwene da ho a. Osofo ebeka kire wo se bra beto Yesu moja. Wa hyensuo. Ode aduro. Ode wachi aban so bolo. Wanu na de ma. Wakwagina wode ne nsaye cross e de aguso. Wode bibiafra. Wode abra se wo ya de amen ko hospital. But je Yesu moja eyese wode cha kwa. O se to nanom. O se to nanom wo ya de amen ko hospital. Ka na wo ka no. Fa Yesu moja ni bi fa ya cross fa gu bottle nim. Na fa sa wo ka ni mu. Boni bi antimi mbem. Aso. After protecting yourself with those kind of foolishness. That will become one say good because me to say that kura wuye. Ehin na woko. Bible say no me ka dia wo de ne wira be hye nipa mu. Enne nipa bebre mo de mo wira ahya asofo mu. Nipa bebre mo de mo wira e de ahya asofo mu. Ebinum aba media yi so abeku ama false prophet for bebre mo ma wuko. False prophet for bebre and confirm wo media so bedidi o machi bekoma wo mo e ma ni bi bebre ewu ko ehe na mo ko obedi sofo na chi wo de ne kra ne na koma e bedi sofo na chi wan fa ne kra ne na koma hwehwe awurade wan so afra awurade wan hwehwe awurade wan makonkro ya me ne kra but na bra bo bebo nyina ye prophet papa baby abefa bia papa Osi arincha na Yesu aba. Osi woba. Oba be fani die wo. Osi nti asese. Me dia me ma bra boss yo. Na me bre na nye kwa. Osi ancha na Yesu aba. Esese me ma bra boss ye. Na me bre na me bono. Abrabo na me bono anye kwa. Osi sumnyame maukra osi atemu debo onia oba fahinia obeyedenia osi sumnyame maukra osi sumnyanko po fa maukra fisa atemu deba oba osi metese don bi bo efrefra hotefo osi me bisa me ho se don ne bo no a efrefra hotefo me ko bia na Obaba, these so-called men of God don't care about your salvation. There's no salvation word anymore. And there will be a prophetess, and there will be a prophet. Oba social media, so TikTok will cry the time. Oba tina wa no de ade agureti. Ma, adwa mensa say, chira ne be ma obe wale no. Adwa, Nyankopon se men kan chira wo say. Be me bia ba wabra bom adwa nyame se kwaku ma kacha adwa se fa me number no ma no kacha adwa se nsema me pese me nkan awurade se me nkan kire no ya asemo se si ade ye nko hi makra